after our ordination, so sila si Father Tuto at Santa Ana, si Father June o si Father Ricky, was in Agdao, San Antonio, Agdao. They have already their celebration. No? Okay. Tuol naman ilahang kuan. Ako, 12 o'clock, ato ko sa Santa Ana Warp, sakay ko og lansa, tabok sa Amua. No? Niya katong mga nanakay dito, agit sila ka hibaw, no? Nga na-ordinahan ako. No? Dito, abot sa Amua sa Ilib, I think about 2 o'clock, naabot mi dito, o niya 3 o'clock, baktas ko, gikan sa among balay, sa Ilib, ayungot sa Kaputian. Because I used to do that since 1987, no? 1987. So hangtod nga napari ko mo nang dala na akong baktas-baktas. I think ikan sa Ilib paingon sa Kaputian mga 9 or 10 kilometers, no? Or more than that, no? 10 kilometers, no? Akong gibaktas-baktas. I purposely do that, no? Ako gitong gituyo nga magbaktas ko because I was thinking most probably this is the last time that I will walk, no? From our house to the parish. Okay, kanapari na naman ko, magsakay na ko. Uy, ito yung baktas na pamalandong. No? Kining mga dalana ba, kabatuan. I used to walk. No? Now I become a priest. I'll be walking another roads or many roads. Tinuod yun, no? Una kong assignment sa Fatima, niya nahimo dayon kong DAICA, director, kahuman, na CCMD, balhin ko dito sa sa San Pedro Cathedral. No? O niya kay, wala naman si Father Binji sa ako na po na chaplain, so mga ito'y trabaho na ko. Yeah, after that, I was assigned in St. Jude. So, maughapon to akong trabaho. No? After that, for 3 years, I was assigned in the seminary, sa college seminary, si Bishop Kapalya. And I told him when he was approaching me and talking to me that I will be assigned in the St. Francis Xavier College Seminary, I told him, naaman to'y kuan Bishop nga after 5 years pa, sa ordination, una pa ma-assign og kini ang seminary. And he told me, I am the bishop. I assign you there. So mo to niadto ko dito. After 4 years in the seminary, bali na po ko sa JCC, no, sa Santa Ana nag-reside. After that, sa Turil, no, sa Santo Rosario, for 3 months, niya balhin sa Virgen de los Remedios. And now, in Mintal, Immaculate Conception Parish. And those are the roads that I was traveling. No? But what keeps me moving and focusing my ministry is also my experience before. No? Experience na ko sa una, katong nahuman kong elementary, wala ko ka eskwela high school, kay mingon akong papa nga, dong, wag itay kwarta dong. Wag itay kwarta. Ni akong mama sig kasakit. Wag itay kwarta. Hangtod gani karon wa gyapon kwarta, no? Magdaro gyud kadong practice kag daro. Gitun-an ko sa akong papa og daro. Yang daro na mo kay kahoy man to, dagko ba? Ay magatumba-tumba ko, liko ang daro na. Akong papa dito sa unahan, dito sa barug siya. Diri dapit. Ano po laptik na buko. Para super na po, diri dapit. Aro ma street lang gyud. Limiron akong tanaw-tanaw sa kong agi, gaana-ana gyud. Saong ka ni pagdaro nga ni, no? So yan, naay targeto ni mo dito. So mo to, hanto nagkamaw kog daro. Now what was my experience, and my observation, nga ni kagabi, tulog ko. Tingala ko akong mga igsoon, hindi naman mutapad ako. Ako, ayay kayo, kaya ako rin tao sa kwarto. Ako na matigdan dugay, mo ding, di na sila muduol na ako kay, nimaho ni kong kabaw, kasi susunod sa kabaw, nimaho lapok, di man ka pwede maligo, ni kong magdaro. Kay mapas mo man ka. So, ako, wala ko kamatngon, nanimaho ko.
Sila. Kinaana naman kung simhot sa kabaw. Sunod sa kabaw. What was my reflection when I entered the seminary in 1989 is that para akong realize, recollection, pumalandong dito, akong na-realize nga, kung sige dahil kong sunod-sunod ni Kristo, manimaho kong Kristo. Ingon nga sige kong sunod-sunod sa kabaw, manimaho kong kabaw. And that was my reflection. And even until today, baling kamutan, ning kamot. Masunod yun si Kristo. Nakaidagang kayong mga temptations sa, we know, there are a lot of temptations in the ministry. Sometimes, musimbang, diba? Musimbang, no? But I always remember this. Sikog sunod-sunod sa kabaw, nimaho kong kabaw. Sikog sunod ni Kristo, nimaho yung Kristo, ani? The struggles in the ministry. Yes, lisod. Pero as long as, maybe not only we will focus our attention to Jesus, di ta malunod ba? Parang Pedro nga, tawag siya, Ginoo, kung ikaw ka na, lakta ko din nimo. Karon kay dito man iyang attention na sa balod ug sa hangin, di na lunod siya. Kung lanong maabot, murag mingon nga no? And the first reading that we have today is a good reminder. No? A woman named Hannah, no? Naalaan siya ni Eli, ang pari, nga hubog siya ni Hannah ni, buntag sa iyo, hubog, nagsina magyaw-yaw diha. No? Niya kay, in silence, in silence, ang istorya siya, is pouring out of himself, or herself, to God. Sa Bisaya, ganiha, kung gisa dito kay si Ricky, Bagpagaw, buntag. Ang kuwan sa Bisaya dito nga, giinaman siya ni Eli nga, hoy, ay napaghubog-hubog, oy. Yan siya, wala akong makainom og bino, ni maisog nga bino. Yun siya nga, ako lang kini ang gipagawas, gibati daw. Ipagawas ang akong gibati, ang akong kasubo, ngadto sa Ginoo. She is praying. Not even shouting, but in silence. So, wapo na, siguro, para nato, no? Sa kong gingon nga, there are a lot of difficulties that we encounter in the ministry. Ako personally, no? And I have to be in silence, no? Talking to God. My shortcomings in life, talking to God. No? Iya daw gipagawas, no? Iyang kaguol, iyang gibati. Ganito sa Ginoo. And after that, there is healing. Sa Bisaya pa nga, may pauli siya sa ila, uban sa iyang bana nga si Elkana, nga wala na magmasulubon. Wala na magmasulubon. He's just pouring of oneself to God. Wa magitay laing kadangpan, no? Kaya usahay ra bag mudangop naglaing tao, kaubaw po na itong pari, ipanabi mo punta, no? Murang imbes mahuwasan unta, masamutan. Masamutan. Hannah is telling us, no, a concrete example, no, to pour out ourselves to God. Whether we are happy or we are so down, we experience a lot of difficulties and trials, pagawas dito sa Ginoo. Pagawas sa Ginoo. And the third point is from the gospel that we have today. People were astonished and even have their fear because they observed when Jesus Christ was teaching, there is an authority. Ay gahumba ng iyang pagtudlo. Kaduha gamit ang, for he taught them as one having authority. Na ay gahum iyang pagkuan, iyang pagtudlo niya. Ingon sila sa ubos, ingon sila, a new teaching with authority. Patod pa ni Father Paul Folon, CICM, I think, na-assign siya diri sa kuan sa Pilipinas, Mary Hill Theology, na imo siyang rector ba to. Pati sa book, nasa libro nga gisulat, no? Reflection about the kuan, about the Bible. No?
from spring to life. No? Murag tulo na ka libro, ABC iyang sulat nga libro. He was saying, why Jesus has authority in His teaching? Because, and I believe that you also agree, that words and actions of Jesus Christ is one. No duplicity. No? Oh, usara ba? Usara. Usara ang iyang kuan. And I will believe that we are also given that authority by ordination, marag na atay authority ba? But the question is, sa ako, mumalandong ko ha, giun sa man ako paggamit akong authority. I remember one of our formators, amot tigulang na gidong kay siya, si Father Ding Pabiusa. Father Ding Pabiusa. Siya man to ang amo ang in charge dito sa is FY pa man to sa una. PTY na ron. O sa si Juan man siguro, no? Si Juan. Together with Father Makoy. Silenduhan ni Father Makoy. Niya. While having our mass, si Father Ding ang nagmisa. Niya, mingon siya. Bulanon man to. No? Yan siya, Doy, kung mapari manggaling mo, simba ko lang. One, be sure that when you give a homily, nga ang mga tao, naa sila'y mausap, naa sila'y mabalon, naa'y mabitbit iniguli sa balay nila, nga good news. Second, simba ko lang kung mapari mo, Doy, kung magmisa gani mo, unya suko kayo mo, o nasuko mo, ni nagmisa mo, ayaw na lang maghatag og homily. Why? Definitely, pangasab-an gid niyo mga tao. And that is bad news. The good news, when you are angry and you celebrate the Mass, do not give homily. That is the good news. Rather than giving a homily and reprimanding people. Ana gani siya, kini Doy, kining ambo Doy, kining lictern Doy, dili na gamiton pangasaba para ni sa maayong balita. That's the good news. That's how to use our authority to bring the good news. O kanina yung mga pari, nga akong gisultihan, nga, Brad, assign ta sa obispo, asang parokya, center ba? Asahan na to atong kwan, ato ang, di na nato yung, okay, dito dahil kong assign, asar ang lugar ba? Ang content atong tanahon. Ganuman. Klaro gyud dito, kung atong tuwang yun, number one yun nga naa dito sa kuan is pastoral care. It's pastoral care. Why we are assigned in a certain place or certain parish is to care for people. Tanawag balik, Brad. Wala kita tagai sa obispo ug authority nga mga saba sa mga tao. Wala dito na sa tong appointment. Pastoral care. Nga dito. That's how we use authority, to care people. No? To care for people. And that is a very challenge. To bring Jesus. No? To bring the authority of Jesus. So that we'll be credible. No? Ang morning, kuhan siya kayo, words and actions, one. Walay, kuhan ba? Walay, duplicity. Dili makalibog. Maayo magkaisa mo sulti, pero lain manigbatasan. Walay authority nga mahitabo. No? Nya naman to ingon nga, unya makasala day Brad. O di una yung siya, kanang masayob day, magkamali. Akong tubag pod nga, og kung magkamali, tudluan, pahimangnuan, dili kasab-an. Nya og makasala. Og makasala, pasayloon, dili tunglohon. And this is what Jesus did. If you just read the Bible, this is what Jesus did to people. That is why when He was teaching, there is authority. Meaning to say, people will believe in Him. Bisang gani ang taong hiyawa, gani tuo gani niya. Perti kadako ning insulto na to ba? Nga, ang yawa ni tuo ni Kristo, niya kita di, murag, lisod kayo. No? May padayang yawa, patuo pa. Pag-ingon ni Kristo, be quiet. Wala, ngilim siya. And that's very challenge. And every time, sa kuwa ba,
Every time that I celebrate the Mass, opportunity to bring the good news. Kaya mingon po to si Father Ding, ayaw niyo kasab idoy, nga naman, kaya ka ng mga taong nanimba diha, napuno na sa problema. Problema pamlit bugas, trabaho, kwarta, bana, asawa, ilang mga love life niya, dugangan pag yun nato. Samot silang ka-down, samot silang kaluoy. It's supposed to be to bring the good news. That when they go home, they can feel the healing power of God through us. Hindi man tao, matay home, no? Through us. As we continue this celebration, thanking the Lord for the gift of the priesthood, for the four of us, not only the four of us, to all of us. Ating tanan. At yun ta kanunay sa grasya unta sa Dios. Magkapasalamat kaniya kanunay. May God bless us all.